Nikishet tewei neji njoroi eremi sipitali. Na kaji kitipika milioni 12 million. Emiro kulolo na irgia ileba. Muyiolo ajo ore ntomono na Kenya mal. Naje ne musho esiai orpayiani akeyie lolarin 17. Oh, very good. Nana pisai. Yani ore William Ruto na kisho ake ntoki. Ore shina nusu na. Ore ake packaging. Keja kono gwaru ele na kinosio. Nisho lo bayani ko. Ado lota lari. Ore loigero shiake neponekini. Ore nkera tarruesh. Oltung'ana onkera nemeta neyiolouni te sirkali peepiki program. Alafu nitoki aishoru embusani. Aitoki aishoru embusani. Nishoru aitoki aishoru. Jejire oshiro le polisi ngai. Ore irmorua ko ibare nelo le polisi ana eshomo. Eeta iloloi kai 4,500. Ogira ya. Nitoki ari 4,000 ekido. Netii nakongwa. Neeku 10,000. Negwere lolo shamba yabo ronyo lo babai lenye seuri orgitoi. Klarin edomeino ninya kolo. Ishorua William Ruto. Embata ongisiligat na ibali orbungei lolontoluo lorkejuodo Honorable George Sunkuya njere itabaitie serikali natii nkishu erikito olanyiti William Samoei Ruto. Eshomo sii dukuya ilo bungei itudupaa endung'et ormaasai najo mitum kinyi lolorok neeku peipang'u irmaasai otii nkwapi natii enkare airemisho telulung'ata. Mare mboga nemeeta entoki naji ore iltung'anak ooshal naaji ore iltung'anak lemidimate naa keishori mboga. Tanaa keeta duo niwuang'ie taata amayianisho njaako taata enkata emusho. Keeta oltung'ani ojito enkima alafu ore baadaye nishori oltung'ani otonita tiang'. Meini ata nye Biblia, menare te Biblia. Kejeita te Biblia ore ilo lemeas orkasi. Nemanya. Neeku miishoro lolo taa ng'onyek tenewueji aing'or impuka piila doo mpuka pesho. Eipang'ua sii enkarikoni ontomonok e kaunti orkejuodo yioloti enaa Honorable Leah SANKAIRE itukuj intomonok naasita enkiremore ompuka Emparbal oosidan neisiligie ninche oltanki oshumie enkare pemenyamalu tenelo nelotu olameyu. Natejo kaltu aret kuna tomonok amu kiata siaitin kumok nikiasita ene office e women representative. Nayieu apa sinanu naaku eretoto te kuna tomonok. Kayieu naitukuj kuna tomonok amu ore taata kigira amanaa. Nekigira ajoki intomonok ang' enyoito emaing'oru siaitin naaret iyiok. Enyoito emaing'oru sii iyiok enikiimie ate. Tenaa kenkishu apake king'orita, eewuo olameyu neishu nkishu. Ore napa le niking'idare nikimirr enaa ntomonok amu kule taada ake nkunaang'. Nemekure dii nye apa nkunaang' kule oleng' amu ore ake piiya kule nkong' nikijokini ade yau olchani loonkishu amu timira duo kule. Nemesipa? Neeku mitu nye entoki nipik olturrur amu ore pookin ninoto nikijokini yau taa shumbi, yau olchani loonkishu, melo olchekut amu timira duo nyoo. Todua naa taata ajo kidimayu sinche toontomonok ormaasai nirem ilchambai naa nepuku endaa enaa enapuku ake toonkulie kwapi. Naa kidimayu ele shamba nitasapuki metaa mee kuna puka ake kiponu ainyang'u neme kuna puka ake kiponu ai auction metaa ntai naisupply nkong' pookin amu kepirr enakop naa tenibung'a iltung'anak nemeeta esiai nimidimi ataas. Itu sii ng'orita esiadi MCA Lewis Onkidong'i Honorable Joseph Torres oibalie nchere etarasakita iltomia lemeyioloi eneing'ua ina luboto olosho tesajata sapuk oleng' neikilikuan olturrur le KWS peejing'aki lelo parakuo tialo ina baye. Ore toonkarn ainei naa kaaji Joseph Ole Torres nanu MCA lena ward Lewis Onkidong'i nikietuo enewueji ontashat kigira aitashe tenebo ontomonok tenkaraki esiai enkiremore kiata olturrur oji the impact of one CBO. Egira airem mpuka nirem kitunguu nikiponu duo enaa larikok kiata women rep tene Mheshimiwa Leah, kiata Mheshimiwa orbungei Ole Sunkuya Kajiado West, nikiata speaker le Kajiado County Honorable Ngosor natii sinanu nikiponu aisupport kuna tomonok ainyang'u kuna puka. Eoto kuna puka nikiponu duo taata ainyang'u. Ore mpukai nabo naa 100. Neeku lotu ninyang'u mpukai onom nikijo pee kintoti sukuulini ang', kintoti nkera naashal, nikintoti children homes aya kuna puka kinyang'utua. Etumuta apa nkishu olameyu nikishukunye taata yiok aaku
support ena kiremore peyie ing'uraa tenaa kenya irmareita endaa. Neeku naa wodai etii ena siai nikitishipakinoto oleng. Ore ena duata ni supporta oltung'ani Ole Saitoti tenebo okuna tomonok ontashat nikitejo ashe oleng. Kemayian Enkai amu enduata sidai oleng naitubularo tolosho. Ore ena wodai neeta parts, ore amu ward sapuk, ore endalo wa zone neerita iltomia. Gilita sukuulini negil inkang'itie negil inyoo. Kake kigira ake airo KWS pee kidol enikias. Kiata proposal nikiwaita ayaki pee etumoki aikarraki iyiok public institutions, kuna sukuulini hospitalini natii ilo purkel, baiki irparakuo lotu Sairashie, nilotu irparakuo sipitali, nilotu Soitamurt, Kimelok, Olodung'oro, Nkorikaishi, naalo pookin ajile, nikigira aomon peyie kitumoki ataas. Nemokure naa dii iremishoi, nemokure eetae enchan. Neeku ore ena naa enduata ng'ejuk amu ketum kuna noomama mpisai, netum sii irmareita endaa. Nyamal sii ena ward oleng amu orpurkel ewuei sapuk naa torrono amu mikiata enkare. Kake kinyokita aibung'aa sirkali, eretito yiok sirkali oleleku oleng. Kiata nduat sapukin tenkaraki esiai enkare tena ward tele ari olotu. Asiraki emisang' olomon e Paran TV toloontoluo lorkejuado tejoki Emmanuel Ntakazai.